ما شاء الله شخودير محمد صلوات برادري مي آبوچي تشتك نماي ونكرنا ديمقراطيك كومارا ديمقراطيك نتويا ديمقراطيك نانو آوا ديمقراطيك بنيري ديمقراطيك بروش وتشت وقازان وبرميلي ديمقراطيك كفتشي وقدحي ديمقراطيك كرسي ديمقراطيك دوشكا ديمقراطيك لحيفا ديمقراطيك حمو تشت الجمع ديمقراطيكا جيانا ديمقراطيك آبوچینو بكيف أخونا يعني حمود اشتي إيه لقلوان ديمقراطيك إيه لدجيوان إخانة ديكتاتور تشيروكيوان فرن إجا نتني البنخاتي نتني الرجواي كردستاني لسرخاتي يجي يعني أولا ديمقراطيك ديكن آبوچي برعول هرن خوا ديمقراطيك بكن يعني أدام قيج برنسيبا ديمقراطية كو رخنا دندري ريخستني دهب يعني يك جوان ملا و يانجي سياسات مداري ايكو كونفرانسا اسلاما ديمقراطي كل آمده لداركتي دكار رخنا لأبو بك ودكار بمين أبو تشيجي بمين كونفرانسا ديمقراطيك اگر افتش تحب ديمكي براستي اسلاما لجنبك كي اسلامكي ديمقراطيك افيك يعني بنجه ديمقراطيك بوينه نكتو خلكي رخنا بكت الجهبال ودوست وأندام وآليقري وخا رخنا قبول بك رخنين أشكرا خطين صور تنبن نا جميل بايك خط صور بن نا عبد الله أجلان خط صور بن بككينا يعني د برنسيبي ديمقراطية أفا يعني پیشترین گرگترین پرنسیب دموکراسی کت نرین جدا قبول بکد ناوا خوده شواتوی حق ده خو تخلکی بک خاين نظام آجان نظام دیکتاتور فاشست ت وی ما في هانه وی حقی هانه بده خلکشی کت رخنه بکن و چاغه نکسی رکبری تنی رخنه بکن شخوی رخنه بکن تو بخوازه نخوازه رخنه بکن لكسي كو دي هندريتا ده يعني كسي دي نوا بكيكي ده رخنا البكيكي بكن رخنا الساروكي بكيكي بكن رخنا السركرداتية بكيكي بكن ونتاني هما برتوكا تشي بكنو وتسروكاتي فهم كر وتحاضري دبن سروكاتي دبمشي وسروكاتي نبخاندنا سروك وسروكي قلي كرد وسروكي نووي وسروكي نتوي وسروكي منوي وفي منطقة هاني اف شكلي هشمندية تعلقة اوي ب ديمقراطيك بوينة تنا يعني هيزك قاشو تشبقر و تشقدار ويتشوا ورج مر بحث ديمقراطية بكي اگر از ديمقراطية PKK باور بكم گرك از ديمقراطية اردوغان جي باور بكم عيني يعني هر دو شي دزي قلقين يعني بقاسي كو يا دبك اردوغان جي شوان ديمقراطيك تربه جبر كو اردوغان وان قبول لك وان تيني برلمان وان بلدية جي دما اردوغان داوان وحتى نهاجي PKK هي يعني لإسطنبول لأنقرة لآمده هنه آپوچی هنه دولت دکاره بی یک جاری ایریش بگو وان راکه لی ناک يعني افجي از نابشم ديمقراطي لي اگر مرة کار بقولوا لي بنر شكل کی سرا يعني مرد بيش والله ديمقراطي الجمع اردوغان هي باشل الرجاوای كردستاني بنرن يك نوير اللي سر فيسبوكي يا فيديو كو از بلاف دكم خلش مرد بيجن دبيام نويرن لسر فيسبوك دبيام نويرن دبي حمود شعب لسر تفكرينا وتخاينة يعني ام نويرن
لايك كي دينن لسر بوستيتا يعني لسر فيديوهتا جبركو تدبن كنترول ديو ابوشيتين حسابش ما تخوازن ها ديمقراطيا فككي يعني اذا اجا باش اجمر بري خود ده اسلام ديمقراطيك خمناك يعني اسلام ديمقراطيك لسر خطي لبن خطي لكي دري جارجرنا PKK hinek sazî çê dikin û karton û ji kaxeta yekîtiya nizanim alimên İslamê Kurdistanê yên jî tevgera Islamê a Kurdistanê wilo di nava kenekê de û di nava tenekê de wilo grûpekî wilo meleyên nêzî PKK. Îja meleyên nêzîkî PKK jî wilo li gorî hestê netewayî diçin. Yani ew di hundirê xwe de piçekî wilo rêjeyekî netewî heye li cem van meleyê hanê. Li gorî hestê xwe çin, li gorî dilê xwe diçin werin bi mejî û bi pîvanên aqil PKK wilo têxin qapan û mîzanê yani wê PKK bavêjin. Yani ji ber ku PKK li dijî ola Islamê di nava di hundirê kadrê xwe de di hundirê perwerdeya xwe di hundirê perwerdeya PKK a li Qendîlê ya li Rojava ti ev tişt mentiqê İslama demokratîk yan jî dersên İslama demokratîk tune. Şerê Islamê heye, şerê ola heye û wilo çepgirîkî wilo klasîk û ginî ne çepgirekî wilo lîberal yan jî demokrat na yani çepgiriyekî wilo genî li dijî ola bi taybet li dijî ola Islamê. Ev tişt di nava PKK de heye belkî ev çend alim malim yan jî oldar yan jî dîndarên İslamî êl derdora PKK vê meselehanê nizanin. Hinek ji pê tê xapandin yani ew parlamenterê HDP Altan Tan wekî kesayetiyekî muhafazakarî İslamî di demekî di nêzîkî PKK bû nêzîkî HDP bû belkî heta niha jî nêzîkî HDP û PKK li gor hestê xwe netewayî diçû. Ana ev Osman Baydemir gelek car bi navê Xwedayê Yezdanê Dilovanê mehreban û wilo yani bi hestê xelkên ê bawermendî ê yani civaka Kurd civakekî misilman e bixwazin nexwazin bi vî şiklê hanê ol tê istismarkirin di nava PKK de. Baş e yani niha dibêjin İslama Demokratîk ji bo çi konferansa çê nakin ola Kristiyana Demokratîk ya jî konferansekî çê bikin Alewiyeta Demokratîk yani jî Êzîdiyeta Demokratîk heqwa serperê ji nava êzdiya PKK dikşîne û çima konferansên bi vî rengî li dar naxe ji ber ku eger wilo bike wê hesab jê werixwestin. Eger konferansekî çê bike ola cihû a demokratîk yani xwe têxe nava van meselê hanê PQQ wê hesab jê bê xwestin wê Kristiyan wilo rihet re nesekinin yani wê nebêjin çi dikidî eger dijber dibe ola Xristiyan a demokratîk ma yani ma em demekî ola Xristiyan a radîkal jî heye a tundrew jî heye. Eger dibêje ola cihû a demokratîk demekî tu dibêje ola cihû a tundrew û a radîkal jî heye. Ew ê ji PKK re qebûl nekin ku rabe berê xwe bide van meselê hanê. Lê ji ber ku yani di nava civaka Kurd de kesek tune yani ji PKK re bêje tu çi dike. Yani belkî niha Şêx Meşûqê Xeznewî sax bana belkî ji PKK re bigotane yani eybî ji we re ev çi ye İslama Demokratîk û İslama Nedemokratîk û İslama Nizam çawa filan çi hûn
ون أصلا تفجركي تشبجرن وانت علاقة وتشبجرية وماركسيزما بأولى إسلامي ونورن يعني مداخلة في كاري هام بكن وديمقراطيزة كرنا إسلامي وجوان شيرو ميرو كيب دروا يعني اگر نها ساغمانش بركو کەسایەتیەکی کی راستگۆ بوو ڕەحمەتیە شێخ معشوقی خەزنەوی کۆ ڕێژیما سووری هەواڵێ پەقاقا وی ڕەڤاندن و دبن ئیشکەنجێلەوی تەصفیەکردن یعنی شێخ معشوق کەنگی نێزیکی پێیە دێ و پێکەکەی بوو بشتی دوازدەی ئانارێ دەمێکی هات ئۆڕۆپاژی و تلڤیزیۆنا پێکەکەی ڕۆژتیڤی هەپەیڤین و دیالۆگە ولۆ پێر دەکردن لێ شێخ معشوقی خەزنەوی نابۆ چی بوو یعنی گساغ باناوێ نەچوونە ناوە تەنەکە و کەنەکە و چمشتێ ولۆوان وێ ڕەخخوەدی هەلوەستێکی ڕەخنەیی بانە لە دژی ئەف کریارێن پێکەکەی نەتەنێ دەبێ مەسەلا چیرۆکن ئەف بەنیشتێک و پێکەکەی دیجوو ئیسلاما دەموکراتیک وێ نەتەنێت دیوە وێ دەگەلێک وارادە دەگەلێک مژارادە ڕەخنە لە پێکەکەی بکرانە لێ ڕەحما خودێ لێ بیان جی جنەت بنها نەحازرە کەسێن وەک کوی دناوە جڤکا کورد تنە قرابن رخنر پێکێکی بوون حتا زارۆکی ویلوی نەهاتنە شێخ مرشد و شێخ مراد شێخ مراد نێزیکی سیاسەتێ نابێ ینی لێ شێخ مرشد ینی نزانم ئەس دمقەی لە ڕەحمەتیە باوێ خۆ نەهاتیە ji ber ku kontakta wî û danûstendina wî bi PKK û bi udmediya PKK re çêbû di demekî de ku PYD û PKK ensanan di hindirê zindana de dibin işkenceyê de dikuştin. Lê Şêx Meşûqî Xeznewî çû serdana yanî Ferhat ku dibin işkenceyê de di hepsê rejîma Sûrî de zindanê rejîma Sûrî jiyana xweşdest da şehîd ket Şêx Meşûqê Xeznewî diçû axaftin dikir dibin konê serdan û şîna rehmetiyê Ferhat Sebrî eger ez na yanî ez nav wilo şeş nebêjim yanî lê Şêx Mirşid newloye yanî dibû ku hinek hesabiye ew çawa ji xwe dibîne ji xwe münasib dibîne yanî bi kêfa wî ew bere wek xwebî yanî mebesta bin ji meselê ev lîska bi îslama demokratîk û nizanim çi û solê demokratîk û cilûbergên demokratîk û benîştê demokratîk ev yanî îdî wek biraderê me îdî PKK kelê kiriye yanî bêwate maye û lê ji xwe bikartîne ji xwe binerin Konferansa İslama Demokratîk di nûçeya de wilo manşet medya PKK wilo çi manşet ji vê konferansa hanê re danîne. Rast li rejîma Tirkî, rejîma Îranê û hemû tevgerên îslama siyasî ola İslamê ji bo zilmê jî bikartînin ji bo xapandinê medya, propaganda, reklamê ev rast e. Ê baş e bes lê PKK çima bikartîne? PKK yanî tevgerekî melayîketa û edaletê ye û yanî kesek jê naêşe û ti kesî nakuje û zilmê nake yanî çima ew PKK çima hewceyê xwe bi îslama demokratîk dibîne û tê îslamê
ji bo xwe ji bo berjewendiyê xwe ji bo hilbijartina ji bo xapandina civakê ji bo xwe bide diyarkirin ku tevgerekî ne li dijî Îslamê yê wê were Îslamê bikarbîne. Ma ev çi navê wê? Ma ev ne Îslamekî siyasî ye. Ev ne bikaranîna Îslamê ji bo zilmê. Zilma PKK tune li ser gelê Kurd. Paşê zilma PKK tune li ser gelê Kurd. Xem nake. Dibe hinek kes hûlo bêjin. Başe apo di 2080 me gelek cara behsa wê kiriye wê jî dîsa dubare bikim. Di axaftinê xwe de digot 14,000 kes di nava PKK de hatine tasfiyekirin. Şervan û kadro û berpirsyar û welatparê ev kes di nav PKK de hatine tasfiyekirin. Ma ev ne zilm e. Tu herê sê kesa ji malbatekî tu bikuje, sê ciwana sê xurta ji malbata Ebdelayê Bedro bikuje. Tu kurekî wanî li ber malê bikuje û tu herê êdin li dindirê xestê de nexweşxana Qamişlo de tu her wan tu wan wilo tasfiye bik û bikuje. Ma ev çi ye? Ma ev ne zilm e. Baş e gelek kes di nava zindanên PYD de wenda bûne ne hiss û ne xeber û ne çarenûsa wan nediyar e weke aktivîstê Kurdê ciwan li Dirbêsiyê Emîr Hamid. Heta niha çarenûsa wî jî nabêjin. Yani û hatiye kuştin yani. Lawok di hundirê zindanên PKK de hatiye kuştin. Hatiye tasfiyekirin. Ma ev ne zilm e. Ma ev ne xapandin e. çi bêjim yani bi hezara cinayet û tasfiye ku tu birîndarê xwe tasfiye bike di hundirê şikefta. Tu birîndarê xwe bikuje. Ma ev ne zilm e. Baş e ev mele û şêxên ku wilo li derdora PKK dikin çinvin û pesnê PKK didin û êrişî nizam Tirka êrişî Tirka bikin. Êrişî dewleta Tirk bikin. Dewletekî zalim e. Êrişî AKP bikin. Partiyekî zilmê dike. Li gelê Kurd û li gelê Tirk dike. Lê PKK ne melayîket gelî şêx û melên hêja ê li ser masa PKK nan dixwin yani. Hiçekî wilo yani ji pêxember fedî bikin. Ji ola Îslamê fedî bikin. Ji Qur'ana kompê sûn dixwin fedî bikin. Ji ilmê û rojiya xwe fedî bikin. Eger hûn bi rastî bawermend ên ola Îslamê.